Stay there to tell the total. Lord, so Leauma. Sickness will bow down before the name of Jesus. It's a privilege and honor, sir. I'm not going to put in the child and follow it to I don't know tomorrow. I'm going to try to Shamina. So soon at the top. I say, also, I want to leave. Yeah, I'm going to stay here. I'm going to put my land before Leauma is cambiando hoy a una lectura. Posición puntual. Ata no factor le taya o. Mana mo le taya fu me aro ko le taya. Ata loa e yai mo mana o ko ia no needs. In secrets. Mo needs for le hardly open to somebody, anybody. Sila joinga needs is like Romans, that's our Lucia. Romans 8:26. Romans some more deepest needs and uncertainties. Deep things in your life, it is very hard to share with anybody. It's very hard to express in your own language. It seems you are lack of words and you don't know how to present them to God. The aid of the Holy Spirit. Groanings. You don't know how to express and present Leauma. And sometimes it's just tears. Mata. Praying in the power of the Holy Spirit. In line, I've so sorry for late time. I pre-conference. The Saule, I may have to the nature. I've so sorry for your finger. I may surely. Late time before your Fatino lay proclames. I feel much to pre-conference Samoa. Well, man, I solo art to take Amen. Praying in the Holy Ghost or praying in the power of the Holy Ghost. Yuta mo mua fai pesfurvalu luas fulu. Taufi mai pelo loto fa mole. I just challenge you to stay focused. Attention. Tau te leu pole atua. Mana tua e fa fonga mais foi tupulanga talavo. O te mi le fola leu pole atua da seed. E ka mino maliki apolo ya oe. E se ile upu. And that's why a lot of young people ngan go for my yaelo ile attention. Ay like kilo sa o maya ya. Ay sel biang ka fa ilo ma fa. Because that is the work of the enemy. It's snatched away the seed of the word of God. That's the mission of Apollo. Now, Jude 1, verses 18 to 20. O tangata Lavea wala to vavai ese wa mio falitino wale iai le nganga a o tou le aupele I o tou atia e at o tou I le fatu atua e silisili o na paia o le nganga paia to te tatalo ai. But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit. Pray in the power of the Holy Spirit. Anybody can pray.
A Muslim can pray. A Hindu can pray. O le sainga kakalo, e kakalo foi le falasaio. E kakalo foi mo fo whakaulaiku. Even the witchcraft and the sorcerers, they pray to God. I don't know what God, what is their God, but they pray. Right. Everybody can pray. Ka wala ya ke siang o le ka ngi la fa longo mai. Ongol mata upulea. Fa fonga merka ko also listen church. Ele o kala ngole mele ka kale fa ola inga. This is for the Christian. Na ku ko le verse 18 fa mo. The verse 18. They told you that in the last times there will be scoffers, those who purpose in this life to satisfy their ungodly desires. O Christiano, sa faula inga. They were once saved, born again, lovers of God, but there's a point of time. Wow, ese mayai. Makoe amu I mega kalango ai. Wale ko fia ile faula kanga le fia ile li bye. Another verse. These people are the ones who are creating divisions among you. Why? Among the brethren. E ke lokua ai ke fale kingo. They follow their natural instincts because they do not have God's spirit in them. Wale ko yai le nganga ole kua male fa unga le. E wona ka ko langa o aso nga tai mana tuwa tu sa Timoteo len kalango le mele. O na aso nga tai o me so fa nga ta e ave ta pa la to lava o fie mana. O e pesa I wa to anga le lotu. Ai anga lua le mana le nga pa ia. La ko e ia. In the last days. In the last days. Eluia yo is a warning for you, each and every one of us. Awanga imawa le mele. For so many years, ngai sau serve le atua, au auna le atua, a vivi le atua, a lofa le atua, a iai le kaimi. Anga wai kilo le kaimi ngai, le sau le mau mea ese. We are in a season ke makamaka le kaimi ngai, kwa vai le mena kupu ya Amerika. E kwa makamaka kwa, fai ke mongi mai inu mo kaka. Wa makua le Leauma ya ke mongi fa makamaka kako. In the last days, right before our own eyes. Tau nu ala saya, sao lei saya. O le mele lei wa fai mele anga, o le mele anga fai mele lei. They declare it is good, nothing wrong with that. It's just a performance. Le buka ko kilo for gaming ele sao le technology, o makua sawa. Alfa punga nga, is nothing wrong with that. It is wrong. Ese sei no mole ku aisa. O ka ko manatu le lei sao. Ai le ai, ka ko manatu Somalia. Ai mele ku onga. Nga mele kala Isaia o me onga fa me Somalia. A me Somalia o fa onga le tangata. O mele anga fa me le lei, a mele lei fa me ele anga. In the last days. In the last days, mele lenga ka ur ka yaunge. Ai me sure coming ya pre conference. E makua manga o mia tata uma e o ai kalavau. Not just praying, but praying under the power of the Holy Spirit. Awanga ele ko ila ke mongi pe ka kalo ngau I ile mafafau. Because anybody can pray. Mfanga ta talo le mafafau. Ai le o saula mai ko ngui ile mana le nganga pa ia. Ka fe ngai loa. Ala me ko spa ia o rivers e ka fe mai tonu ya o ele manga le. It's already in you. Ga fe manga o le tu release fafo. Ai ko kongu. The rivers are there. You need to stir that rivers. Ona eta talo mai le mela kalango ale kaya ngai. What is praying in the Holy Ghost? The Bible says, praying in the power of the Holy Spirit. Meaning, we pray with the help of the Holy Spirit. With meanings and purpose and from your heart.
e lenga o lips. O tau matua tala Isaia. O isa alofa le ngai wa fala talata mai a te au o latou. Lau mutu, a o latou loto, wa mamao lea. Eni, e mwhaila te talo, a yeri tangata te talo foi. Just lips. It's a lip service, it's a lip prayer. Not from the heart, not from the spirit. Longa lua. Praying in the power of the Spirit, meaning praying in the sphere of the Holy Spirit. Ila sio mianga inga wa saule nga pa ia. Ai ka kalo le keminga wa ile atmosphere wa nga yo ile nga ole akua. I was so effect go gathering and movement mo nga pa ia. Pa longo pray in the sphere. Wa saule nga pa ia, pa longo le sesenga. Pa menga ke va ibe ka ko ye ai pa ule nga pa ia e kalo. You will be amazed. Oh, ya upu ngau ka ua ile akua. Oh, ka langa fa ile akua. Inga ua lau ka vale kus. Wa ele ko mga kua upu asya. Inga ua ngai oile nga pa ia. Ai ka kalo loa. That is very powerful. And number 3, pray in connection to the Holy Spirit. Ua pipi ila uroko. Ile mela ile nga ole akua. Menga lengo fayak talatus pa ia mfaya ngai i. Afrika kalo. There is no connection. There Apia foi le nganga ona tsoani mai lo tatou vai vai. A wa tatou te le iloa mea tatou te ole atu ai malele tusa. Ai pe tai ole nganga. E fa tua o ia mo tatou i le oie le mafai ona tala ina. Groanings. Ole upu le ese mangai. Groanings. O mea like ke oie ko kongu. Deepest fears, your deepest desires, your concerns, your issues, and needs that there are no words. You lack of words. I step in no malangang ole kuwa. We're going to pray in the power of the Holy Spirit. Praying in your own language, your mother tongue, under the power of the Holy Spirit. We're going to Samoa or English. If your mother tongue is English, you pray in your own language, comfortable. Ia tau tatalo le nganga yaso o malava I talo talonga ma faatonga umba. Ia tau matala pele nei lava mea ma matu atau sisi le faatonga mo tangata pa ia o malava. Praying in the spirit, or the spirit like or the eslapo, or the nganga pa ia ele oe. It's not your spirit. Pray in the spirit in all times, on every occasion, and every different kind of prayer. Thanksgiving, petitions. So yang kalo ke la o le olenga o le fakonga o le fafekai. Any kinds of prayer. I lau lava ngana, ai lai lalo le faunga. O la ke va le tua. Le tua. E nga le ku la ke va a ke fa longo inga le faunga la sa ula ka u le ku amene. Le tua le suafa. O Yesu ke riso. Fa malolo. A ke fa longo inga le faunga la sa ula. In your own mother tongue. I lau lava ngana, a lai lalo le faunga. Langa ese ko inga prayer needs. Lawa ka ua ile kua, but pray in the spirit. I lalo le man. Prayers, if I pay on a direct le manga pa ia upu. Words in your mouth to pray. Usale leia maltala le tua na faya Mose. Inga fa maltala Mose le tua o kele loka kala. I don't know how to talk. Pa fengola melengu ke loka kala melkala kuwa. Open your mouth. I will put words in your mouth. O awe kuua, fa mele kuwa. O awe kuua upu lo muku. E kakala is the same principle. O yanga ke kuua upu lo mutu. Ona e koe vala awa ilea. Ai maisela. O le nganga pa ia. Na te tu ua upu ilo mutu, a upu mai I, amele. Biblical prayers.
It's no for to remind you le tua la upu le tua. Your word says. Fa longo inga le ko inga sa wo fa unga sa wa. Asia wa fa winga le kua upu. A upu la kaukalai. O upu alanga kusia le nga pa. Amen. That's what we call pray according to the will of God. Lona lua. Praying in the power of the Holy Spirit, meaning you praying in an unknown tongue, not known by the one who prays, but under the influence and the unction of the Holy Spirit. Samoa, Fiji, Tonga, Papua, secondly, you praying in an unknown tongue. Speaking tongues. Praying in the Holy Ghost, praying in tongues. He baptized you with the Holy Ghost, or the result for the evidence. An unknown language, because of our understanding, in tongues. What is the purpose? For self-edification. Secondly, for prophetic messages, but need the interpreter. O le tautala i ngana isi, e wha mawhana e ia te ia, a o le perfetani, e wha mawhana ia i le ka le sia. See? A wa a whai o te talo i ngana isi, o te talo ai lo nganga, a ua le fua maini fua i lo mawhau. Verse 4. A person who speaks in tongues, maybe someone in this house who have never been baptized by the Holy Spirit. Amen. And this is a very unique power. A person who speaks in tongues is strengthening personally. You've been baptized. Lekele nga nga tangata mai worship leader, fale taulanga, fa malatunga, la unga la upola tua, pe nga ready ke minister isabea. Pe ke sa ke pese pa kiso la nga paia in tongues mai al kavale, amen. E kele fwa in tongues, amen. E lo fuki uru mai lunga kavale fwa in tongues. Le ai in tongues mai al fale mangaf. E lo sa fuki uru mai ku ke fwa ka fa ma fa me kala lomko pepelo. Ai lo le lo ko ru la nga lu pisa mai. You are stirring yourself. He strengthened himself before God. Even tangata loku faola inga. O istangata tolun faola tanga, malakoko Yesu fa mangalo ngasala. That's it. E olo ilanga ngapa ia balanga manifestation. Ia pelo malciano. Amen. Ele kalikongu ia. Ai fa fkai le li. Amen. Isa ko kai kai. Ele foi ko mafuka mala ungala ko. We believe in the power of the Holy Spirit, speaking in tongues and praying in tongues. It's in the Bible. Papeo kusia fela la observa po se kusia sale al New Zealand hero. It's in the Bible.
Alfa vela le pea. Ma ku fa ya le ka ko ngwan fa fa. Yo la me la fa ka kalo. Ole me sili nga fa ka. O ke le por fa po maka mai. Afa pe ole por lokar ka le lunga. Ya fa mal lu aku le kala si. Ele ai ma se ka kala se nga se. La nga le ka ko ngwan fa fa. Ole fa nga kala nga ole me. Awai le polo ka mai lalo le polo ka wa le nga fi pa kiso ta ka tai lalo. Ala fa mai fa fa le ai. Ta tolu pela ngana na mai le tu. Ole ngana Samoa la. Ole le kusbaia. Ole nga mai le nga pa ye fa nga le ka le si ke bingi. E prepare ga ka ole fi mai ole li wala kalaka. Aba. Au kala ngana se fa malo se oe. But one who speaks a word of prophecy le la ke le nga mai bo fa fitanga. E fa malo si au le kalesia le la mo ma foi langa kusia ko kan mo ko dito le fa makala le mele fa le liu e saul fe au kasi pe lua pe ko nga kaloa ai e stanga tai fa le liwinga a le fa fa le liu a wor pe pole le nga mai le fe au ile se pe wo se la fa longo me pi nga wa se me nga ba ko le ko mo e lava ai le se me la town hare dai fu pa ulo loko a ko foi wo le skei mi wa e ke anga pongi la o lo ba nga sa wo se me amene ai o ke popole o nga fa malo sele o le kalesi now officially fa fenga ba fa fonga na menga kupu nga kupu happen le mele speaking tongues ngalu nga lu fa pe mo mo fa o le sorry fa su fa mo su fa 14 verse 14 le Korito fa mo ya su fa verse 14 awa fa o talo ngana ese ngana ese wata talo lo ma fa lo nganga falongo your spirit praise o shekele mama ya so tekele mama shia la mama o shekele mama o lo nganga le kalo ale mala lo ma fa the Bible says for if I pray in tongues my spirit is praying falongo your spirit the small s o lo spirit na ko wa e pa le mana le nganga pa ya ona e tau tala le ngana ese you pray in the spirit but you don't understand what you are saying. What are you talking about? Malo, shut up. What are you kidding? I say, wa e kau kala ngana ese samuel mana fa unga. Ai le malama I. Le la fa ki ol telo tangata. Yo aule tangata ngaloke le mele. Alo ke foi ise wa unga le akua o ke le pole amele pa mele kala le akua fa mangalo o ke lokea don't reply don't retaliate au ke fai sekala ku ba ya ke focus le mala au le akua e ala o le ai mu le nga pa ia amele mo la nga yo ye le nga pa ia e le me fai sangata na tape me le nga pa ia nobody can quench or stop the move of the Holy Spirit ele me fai pa fonga me fala ko kalesia anga yo le nga pa ia se punga ko mu amele o wala ku ku va what is that what is happening ma ko fai ko la ma ya la ko fa o so ko mu amele wala nga fa pengalo punga na fa longo mana ka ki ol mele ele me fai lo nga pa ia wala nga le pa ki so to tele le nga pa ia o le upule iko olo fa mele ko that's not for me. Tatan for me, yang ay ka mangiila, yang ay ka malaya o ngala. Olo fama walunga mamawa lo loko dunga. Olo iko ngai ke mangana tua you are somebody. E ke musunga ke wa palape, ke wa pa uele sa po esas. Na ku ia wala lei alu pe mo lo iko nga amele. Ile kai kaya fa manguya le nga pa ya. Now, e kele reasons, e le ngale pa soka kala nga pa ya pulela, but ke fa ko ke o kasia le me ke lo e ba nga le saula nga pa ye e fa kupul me nga ya o fa sima walungo I ma ko fa la o ye fa la bela vai kora mama sekere fair psychology and mathematically and what she got a day wala wa kele me I ha mo le asaulo o me ale ku lai ka fi ai ka kala mai amele o ile sawo ile ka nga le ku o le ki o lo loko fa peor ka malolo Paulo a qualified man a lawyer by profession
A Pharisee o tamalo i lor kula fongo a loya. O le yukaya o le pelu sa pelu tamaina la so ngaola le kula fongo. He knows the law. Chapter by chapter. A famalanga kala inga wa mawa Yesu. Wa ngafo count me umanga all rubbish. In fact, I'm a pengat kayo. Rubbish. Jesus! Sauron ngay kayo. Amen. Wala pa pengat kukuha pe fa vale ay kele vale. Amen. Mapor kala polo. O kele elatu ya teo upumalie male poto. O le poto tangata momola unga e faula kamai. Le ai mereka o kele ala ku e polo kele ala ku menga. But the power of the Holy Spirit and the demonstration of that power. A demonstrate le mana. Kan ko uye ska ko ma fa fi awi. Ka ki kilo fa kai kai e makwa fa kanga lang ang payang. Ka lang ai kinga ai amen. E kinga lo isi kai me ki fiwe pa apaka fa ma ku ko ka komea. Yang ko alu ala ya wala sia nga pa. Ngala nga ngalaw fa amen. Al mesile nga fainka, walu nga pa, ai failo mer tangata. E failo mer tangata nga Vaafusuaga, amen. Saul manatu flesh olea, Saul flesh olea, wa nga feko ai nga flesh. Asia, fa merkala Paulo ya kalatia, la ba ko fa pengai, ko vale umi fa pengai, ko amaka ila nga, wa i ulikimo. Ya nga Vaafusuaga oi, Saul pi e olea, Saul pi ka molea, Saul ya Ngal ka bang le fa inga menga o blessings, amen, amen. Ko fa ka fa les fai pi ele a fa inga ngamea o fa monguyanga le kua ele a fa inga a le ka kala ngole kaya ngai a ora nga ku fika fa me la nga pa amele surrender lo ka ka pe nga mai ke ka o nga le tua pa lo ngole pese surrender, strip away everything about you. It's all about God now. Ave spati mo le tua le tayo. Hallelujah. Na fa lo ngola Aluenga lua fai pung fa. Leauma. Wo o tu fo ila so Pentekoso, sa yai o malava ila tau le me tasi ma le lotonga tasi. Ona fa fo se mai le o le taalili ma le langi, pe se i o le matangi wangi te le mai, wa tumo mai le fale sa la tonu nofo ai. Wa i lo fo i la tau lo fai vafi, pe se i o le afi wa vai vaina, wa nofo i o la tau lunga ta to tasi. Wa fa nga pasta fa bole. Sau ala nga pa ia nga fa karikari. Mu malanga pa ia me kilo ko, pe se afi. A le afi nga ali mai fea. Lungo la ko ulu. Ala le simple la kilo, thanks. Ele kalinga, ele maka, ele isu, ele lima. Tongues of fire. Tongues. Oh, shekere mamaya. Shekere mama, shiara mama. E sau male afio le ngang paia pe kaukala amele. Ai fola fo le upula le ku ilalo le afilea. Me nga lenga so la ke mongi amene. Malolo mai. Kukupu va venga. Demonstration of the power. Aisha, o le fa unga lai lunga ya oi. Ai ali mai pe kaukala mai amene. O le evidence le nga ai vai e sau nga ngana ss. O fa ku muinga o le mana o le nga paia. Ai fa vela. E kupu le mela. Ai lo men kupu te lo tangata. Fa ka mo pe fa mo. Ua whaatutu muina fo i la tau umai le nganga pa ia. They were all filled with the Holy Spirit. Wafu ai ona tautala inga ngana ese. Evidence of the tautala inga ngana ese o le language ke le malama mai. You don't understand. Pe ona fo ina mai le nganga ile ngana. O ai nga fo ia. Nga fo ai mai le nganga pa ia. Kachiri basta. Sa nofo Yerusalema tangata Yutaia e ua matata ule atua mai no umalava o laulangi. Wala ngona fo ile nei taalili. Na whapotopoto mai ei leo le moto tangata, ua whi meme ai, ina ua taitasi ma whaalongo atu ia te ila tou, ua tautala mai ila na lavanga ngana, ua sengia umo lato mauli, ma lato uofo ai, ua whai mai whaauta, e leo kalila ia ea ila tou uma o e tautala mai nei. E whapefe foi ona lato taitasi ma whaalongo atu ila na lavanga ngana, na tupu mai maia, o patia ma me tai, o e lama, mai lato e no nofo e me saponia, mai utaia, ma kapatokia, o i pono ma Asia, o i Ferukia, ma Pafulia, o ai kupito, mani vaenga o li pua, ua tua oi makurene, o e wau mau fo i mai Roma, o Yutaia mai ua liu lotu Yutaia, o Kereta ma Arapi, wa lato whaalongo atu ia te ila tou,
O lo tau tala mai ia tātou lava ngangana I vāvenga o le atua. Si. Ua se ngia o lātou mauli uma. Ma whime mea I lātou. Ua whi tau talai. Se a le winga o le nei mea. Pei tai o isi ua tau wemu I lātou. Wai, ka file ngā wha mone. Koe lai, kwa se kua. Ngā move o le ngā pa ia baptized tangata. They stood there, they were amazed. Other people, wow, look at that. What is this? What is this experience? They were amazed to see the move of the Holy Spirit. Some were perplexed. They were confused. Ala mea. Tala wingo ia mea. So orola ia. Listen verse. But others, others in the crowd ridiculed. They mocked the move and the manifestation of the Holy Spirit, saying they are just drunk. Olawa nga yo ile manga le ngapa ile manifestation le kap kalangoa. Wa pakiso tangato tadala ngala sese. Aya amulo mais tangata. Ola ului ngai ko ngor fale lea. Se tangata ile imawa ile experience lea. Awa ke mui, awa ke fa masingo, awa ngai kusia ile ulima. Aya kari kongu lo loko faila kala ile kuwa. Dad, fire tangata, if it happens to them, you can do it to me. I am your child. Okay, mga ole experience lea. Okay, mga baptizer ole mana ole nganga paia. Na fa fonga mana ka kwaus. Who is the baptizer of the Holy Spirit? It is Jesus. Pamayong baptizo, John the Baptist says, organga kale mulu maya kiao. The one who is greater than I, ole sau. O ia na te baptizo ya o tau le nganga paia male af. Nanga e kuai, if there's a young person here, pos tanga tamatua ile baptizo le nganga paia. Nanga e kuai. Surrender lo malo loko. Upua le nga kaula unga le kuang sa wai amakai. Ole surrender, no more of you. Failong malakala. If this is real, o onga mele le kua. O aula le. And who knows? Ole ngai kaya. Ole ai le tangata mo i ngai kaya la papakisu sa o ele nga pai. Nanga nga wilo loko koru masinga la ke kuele mawa. O kangi o fa kule kua le tu. Ole kala fa fa. Olo ke mga ole mele ke vai ka kale ile fa unga pa nga kupul mele fa pela nga olo la sunga fa kupul nga pa malo maso salo amen. No more doubts. Asia was surrender lo tangata no iko sa wa ku kangi leli that this is me. Okay mga, if you are the baptizer Jesus, baptize me now. Vai lai ele baptizo nga le vai ole ka nga salmo a ole mele e mawele mana amen. Orang ngana le fainga lu ese. Ole me alofa nga ba kule kuya ke ferwa ya moe. You pray every single day. Ke alu lau ka vale, ke alu le haonga, ke alu luenga, pray in tongues under the power of the Holy Spirit. Fa maunga le la fa kia. Fa ka mala le yone fitu fa petolba. O se fa tu ya tia u fa pe ona fai mai ya ol susi. E tafe mai vai tafe mai tonu ya tia. O le vai ola lava. Yeah. Anyone who believes in me, come and drink. That makes a way. Lea. Le mana o le nganga pa ia. For the scripture declares, rivers of living waters will flow from your heart. From your belly flow rivers of living waters. Open low. Just open your mouth. Surrender yourself to God. Avala awa kulo le mangor swafo yesu papakisoy. Pawal me fa fonga mai because of the language nga sang mai kung they are sounds nga or words nga or the language. Ale language nga e ke le mala you don't understand man tua to fo il mo ko nito fa nga fa ka ko sumal fa. E ke ka kala nga na sese ai le mala lo ma fa fa. So awe ke fefe. Even the young people over Samoa e ka makira iki. Papakiso le nga paia because e kele mamlamba awa fio mo le nga paia lang ngau loko ar kifo nga ke mawai wa ngau mangala loko ke mga o na la fa ke ko you will see the difference dala me tupu pe nga saule manala yawe. What happened when you pray and when that power comes upon you afonga mai meya kupu e la ikiki upu kaukala pe ke fanga but very effective and more powerful e lo ngai fa unga le ko ya ke kaloi ngai yau kamai upua ai ke falo ngoinga le manga ole nganga pai ai wala istangata a lo pa ule mele
Nga lo kangia. You just say, Jesus, kel malinyo lo maka. Aisha, wa fio mele mana ole nga pa ia yawe. Nga ilo le fa lima I kulala ke vala au. Elo ia ile mana le kau kalangoa le kai au. O se makua kau ki nga ngau. Ilo vala au lo malos. Elo o fio mele nga pa ia so songi yawe. Longa lua, there is a flow of words given by the Holy Spirit when you pray. What wailau tau tala. Wa vave kafe o vai amene. Ke vai le mo tangata o sa kafe ngole nga pa ia when that river flow. Rakwa upu. Al fa so le pulu mala nga pa ia anga le halwa oi. Ava le manga yo le. Isn't that wonderful? He supplied the bullets, you do the shooting. Supply la nga pa ia ke va sau, wailau ko kala, wailau ko kalo. Au vave mai nga pa ia. Vai. That on me nga fa le mana. Lola tolu. The enemy trembles. O koma malama makua ke busa kangi pa ya ke ole mangor fa unga le nga pa ia. E fefe. E makua ke mua sa kangi musu ke apolo so stanga talenga ka ele nga kole upole tu la nga kelo. Ala ye male mano le fa unga because you know exactly me fai. Au te mana tua. E fa fonga mai le nga pa ia e fai mai mo mai. O ke le sa ile mai nga ba. Ale mai le mo mai fa fa ya va inga. Ya, mo tanga ta velo mari ulong ko rua. Ya por tanga ta foi lawa, la ya pe wa so tai dengan tanga ta foi le lawa. Ka fa yese me se. Arga kala le ngaba. Ole mai nga fa fa ya vai nga. E mo ke mongi po. E ko ke mongi fa yeme se. Ya fa le tu kada so short. Fa le interview fa. Ora ke mila fa kalo. Fa ka fa tai mal talo fa. Yesu mai. Yesu ya kule tua fakai mai fa kule tua ele ummia ya ai mauro li mai mai po vai le taika foi le wa mau kango fa pengi lau wa Leauma ki kilo ko maka o ile ke mongi la le mang fesa mai fa fonga malal me melang pa ya kango le oyo o fiu fa ko le ka kalo le musu ke mongi le fia kango kwale oyo nganga pa ia ole oyo kalinga elo ole nganga ko melang pa ya ko ku male oyo muau ele me sembe ngafai anga afa mai la o ele ko mai ya bangi foi kala mai ale pengu ole anga mai ko ngol bako fa a wo mangi fesi mal ke bongi warus o malola ya fa ku lu ole sike mong arwinga la ukala mo pa ya ki oil mangalo le anga pa ka kala ngoi amen. When that power is upon you and with you and olai sa wele nga tonu ya oil lunga ya ko yo fa kasimo e ke mu ke mong e makua ke mu sa kang ya ki oil fa unga male upole tu because ngai fa kelinga ko menga fa kala ku spoya greater is he who is in you oile ko ya oil o Yesu e ara ile mana o le nga pa ia ele ko fio mai Yesu la fio la ka 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 ba alonga echen le langi ka ke fa nga ile suafo Yesu ai sau la lo le fa unga when we declare the name of Jesus e alo le fa unga le mo le mana le o ke mu ile sa kangi mo lo malo e la so manga onga ngai kaya e stanga cha fa fonga mai if there is somebody out here e ke lo la ka kalo ele ko kusa fonga mai your prayer life is no longer the same mai fa lo ngoinga what try up la kalo or kaya ngi mo honestly if you know your prayer life is dying out why hardly pray very tired of prayer why le kalo wa vai lo kinga kalo fa fonga mai o ataxia sa ke mingele ka ko makamaka kuya e ni le kalo o arrows mela sa e mumu mo eros la fanga mel ki apolo mo move ka lili mel fanga mai e mga o mia le counter ka kalo ala ka kalo la le mai praying under the power of the Holy Spirit wala ki o man mga le ngalo fak satani not this time lusi ikire ka o kelenya o kala fa ala nga foi you just pray in tongues e confuse sa kangi because le mamala mai ai mala mai le kuwa o ia nga ba kuwa ya oi
Ikaw kalalangan sa may lukama. Oh, that's my son. He's communicating with me. He's calling me. Kifalo ngoing ngali atmosphere le menga ilaw ka vale mo fale. Na ile mana lea. Ai lo la kalo le ko kusa kaya wangi. Kakari pa piksoy lang ang paia o sa kalavaw sa nga tamatua le fa fonga ngai kaya. Ile mo yo le mele ka kalango ngai kaya. Ba ngai le mele lo ke puela mele o ngale ko ngakui. Surrender. Al kia ngai ke mawai. Sawa surrender. Ai se me ka ngai fa ko ese le. Ai foi semana o ngai kaya o lo ka kalango me groanings. Mo mga onga makwale mafai there are no words to express. Without words wala mafai nga tautala ile kuwa. Saula kaya ngai ngalo kuwa ma ekangi deli. That groans out pa ule nga ngole kuwa. E shift ile kuwa openness ngai kaya I break le yoke amene. Ai fa sa loko ile kuwa ka ko kulai. Thank you Jesus. Thank you Father. Ora mama sia la mama maya. Ko yara mama sia la mama. Awale pasaina tangata na utafalo mafufau. Do not be deceived by somebody. Maybe you have groanings, deepest needs and desires. There are no words to express to God. Maybe you are going through a hard time, a season of hardship. You don't know what to do. Maybe you're in a valley of decision. Surrender. Surrender. If you know your prayer life is dying out, you need to be revived and restored and refreshed. It is not you. You need the baptism of the Holy Spirit. Maybe this morning is your morning to receive of the Holy Ghost. Your mind, if I love it. So surrender come with a humble spirit. Thank you, Jesus. I'm surrounded by peace. Come, wherever you are. Realizing you're all that this is me this morning. I come to placing my shame at the foot of your cross. I don't want to be the same. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, I'm crying out your name. I surrender. All that you see, all upon the name of Jesus. Humble yourself. If you are here because of the baptism of the Holy Spirit, call upon the name of Jesus.
me se vai tafe. Ia pupuna pe. Thank you, Jesus. Peise lau. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Ko ya rama masitere mama maya. Ko ya rama masia rama mamaya. Ko ya rama masia rama mamaya. Sino mo liman bela tuai. Sino mo liman bela. Yes. It's a patapa o mailemu. Yes. Tapera no roto. Tapera no roto. Amen. Yes. Stand arriba this morning. Stand arriba this morning. It's a patapa o mailemu.
Afonga le mai fama molo le nga luele mana le nga paia. Ila masante. Oe le na lo rota no me songa le nga paia. You desire to be baptized by the Holy Spirit. Oe me lupa. Me lupa tanga le mana me songa le nga paia. Me lupa tanga le mana me songa. You have never speaking tongues. You desire the baptism of the Holy Spirit. Come to the front. Come to the front. Oh, shekele mama maya. Oh, yara mama siya mama maya. Sino lima takatale malam. Sino maya. Sino lima. Get ready right now. Surrender. Get ready to open your mouth. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. You are the baptizer of the Holy Ghost. Jesus. You are the baptizer of the Holy Ghost. Right now, in the name of Jesus, baptize them now. Release now. Open your mouth. There's a language coming out of you. Release your mouth. Open it now. And sing in tongues right now. Go say open your mouth. The Holy Ghost has fire. Holy Ghost has fire. Baptize the people. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Destroy the flesh, Jesus. Believe. Surrender. Baptize them, Lord. Baptize them in the name of Jesus. Holy Ghost. There are groanings. But God knows. Holy Spirit, I break every yoke and lift every burden in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus, I command every burden to be broken in Jesus' mighty name. Lift every burden and break every yoke in the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch them and set them free right now. Right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ave sato pace via le tua le sai ao. Thank you, Holy Spirit. Mama oni le nga pa ia. Thank you, Holy Spirit. E mama oni le nga pa ia. Jesus. E mama oni le tua. Jesus. You are holy. Oh, hallelujah. Worship you, Jesus. Holy Maria.
te ia. Whaala ni e tau. Thank you to your Holy Spirit. Fonga mai a whaiele I papati soa oele nganga pa iole atu. Don't give up. This is only the beginning of your search. Ya e sa ili pea, ma e sa ili pea, ma e sa ili pea. Hallelujah, Lord. A whaiele I papati soa e sa ili aua ki give up. Ele fatamala le atua ya na polomisi wa mea tatou. But I tell you, the one thing that will enable you to do anything in life and put success in your hands is the work of the Holy Spirit. How le anganga pa iyo le tua e mawhaio na ia whaamanuia tau mawhainga o a ao. Ngā luanga o lima ngā o ia e mawhaino na whaia. E le aise se mawhaina whaia na o le anganga pa iyo le tua. Masi I le o lima I le tua le tai ao le na. Your desires shall be met and blessed by God. Hallelujah, Jesus. Ya e nau lo loto ile anganga pa ile atua. Ya e nau lo loto ile atua. Ya e nau ile tangata e mawhaio na whaamanu ya ina oe. That beyond anything that you can do, you will see the multiplication and blessing of the Holy Spirit upon your life. Hallelujah, Jesus. If there is sin in your life that you need to deal with it. Fala ve lave me nga ye te oila usaili. Afai olo ma fa mawalunga ave eselo fa mawalunga ile sa me mo fa mawalunga. Hallelujah, Jesus. Na tangata loto mawalalo. Sila iyo lima le tu al tai haune. Hallelujah, Jesus. And let's sing that song, I surrender. Hallelujah, Jesus. Unless you surrender everything to Him. Hallelujah, Jesus. This morning, surrender your heart. I am Surrender your surrounded by pride. peace. Surrender your attitude. Hallelujah, Jesus. Surrender your unbelief. All that I need. Hallelujah, Jesus. Just say, Lord, I I need you. come to you, I need you holy. more than anything in life. Placing my shame at the foot of your cross. I don't wanna be the same. Lord, I'm crying out your name. I surrender.
Father, we surrender our hearts, our lives to you, Jesus. We may never understand all that you are doing. We just want to say this morning, Lord, we want to surrender our hearts, our lives. We want to surrender all of us to you, Jesus. Lord, we surrender everything to you. We thank you, Father, for your blessing. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you for the work you are doing in our lives. Blessed to Jesus. Blessed be the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. And God's people will shout.